Ankubara mukiyaho abakutuhondera akasumi kanu kenyina Kitara TV ni nyo Julius Kyomuhendo musajja muliso mwiha wa mwoli mwebale kuba muruha akasumi kanu kenyini Haruba Zorunu nyina the beautiful honorable Nazuwa Margaret Rujumba Rujumba ya family. Yes. Omwana ngunungu abakagadi nkabagamba this is the best candidate for you mani mbikagade mutakafuna hoka mutoize nyamuleta njya tujja kubazaba zamu nawe tukenge bintu mulingo byemereye mwera bali murogwane mutondera ho ntari mukali munyemusaze mbaga nziza bunyoro abanyakuliya heriza ya bunyoro imena kubara mukiyaho honorable ramukiya abakutuhondera abarongi nywe nabakuturora saha zino amabara ni nyowe Nazuwa Margaret Rujumba kandi wakwasire bendera ya NRM woman MP habwa Kagadi district habwe entebe yo wa woman bwa parliament ya Uganda yego mufraga ko karebyo abantu yes abantu primary zo karebyo buli muntu ne yagambaga Nazuwa Nazuwa ukabarebya abantu kitufu nganyine kubarebya abo kuba abantu bali baline kiniga kingi tiniko gwali gubandize Nazuwa kwesimba na 2016 nkesimbaho chonka akaruru bakaiba so abantu bagumana ekiniga ekyo ati guno omurundi obunayizire bagamba katuje tumoleke kikumara at this time round baraka kuido tibakusobora ekibatasobore tuketegeka tukaija twetegekere experience ogitungira experience yinyine nemara kandi n'abantu bonyine bakagadi bakajwa habo buhereza bwa hano obubi omuntu omwibire tomukolire so generally people are not happy you feel yegende tahati kuruga timwaka mwezi nkaguma mu field no tuli miezi ebiri primary ziwe official campaign stand here miezi nkebiri abantu within 1 month bahoire mwene mbajuni zoka amagufa gokunyirira tukahoire mu abantu bakungonza field zo nungi abo kwaturu basire bichweka bingi baitu abantu bakoleka tujwahire abantu bakoleka leka batwe sente tujja kuzirya baitu kwenda change embere zibye za hanu zitujwahize abo kuba abantu bakagadi bantu mukimanyira bakagadi tubabageze kandi nabo bakurora abebembezi na muno nyo kusaba munyikirize embaze hawange owa woman MP wenka oba batwesimbire nabo bagira muno enkole embi eyo kubihabiha oba kudukya kugumikya ega president abaina abazaho no yijakiro kino sabo muntu akaruru obundi no muhayo mutwaro obundi kietano baitu no bura aliongera baramara kukoma abo akamazire kukoma paipa aliongera korole aho ile hendi emyaka 5 hata abantu babijwahire ebyo habo kuba no butukuru batokona era nicyo bakukaguza kionka tora twebwe tobule naiwe tobenka bali hati hanu kagadi hanu I've noted inti muina ensongo inamu abantu abali mu kitebe kyawo kenyini we flaga beara baitu batakusagika ebyo bibaho no mayanko kurubata munsi ti hali ngubulyo mwena ine kwenda ohiro hiwe ine kuba no manya ekyo kukora nicyo kikire abantu ni bakigonza nicyo kitufu kitufu nanye ni abandi bakarugayo openly baleta conference za radio baba kwata amakuru za TikTok za kwata za WhatsApp za kwata niberangira kubongo kwata kuja kwagera Nazuwa then abandi bo evidence teroho baitokura mu ngambo za abantu hati ekyo nkenare muhano tikiraba kose no titukwija kutukosana murundi na kumabo kuba ego no bakuba bebembezi ba NRM baitu nyonka Nazuwa
nyumba muntu w'abantu kandi ekirungi n'abantu bamanyire baine koma omuntu wakubaisana okikengere abantu abo bonyini n'obutwali mu primaries bali batali naitwe bali side eri mwabasingira ate obutura twabasingire kandi n'amaani bakakozesa nigo gamu notekereza nko hatukubatina no aro issue nderi hano Kagadi na muno ebyenganda mulingo Kagadi ina mwenganda nyingi tribes nyingi zembaganiza kandi nakyo kikaire nikije tukanti tukwenda omuntu white nuwo white iwe gensonge gyo kya dressing road ate ekintu kyenganda mu Kagadi itwe tugamba kisingwa kuletebwa abantu ba nkaitwa abanyakagadi abantu omuntu wahabutaka amazima tibakukienda kandi buli omu akijumira kwakaniza mu nganda kwakanira ebyo byo kwakana mu nganda muke abantu omuntu wakagadi takukienda baitu kandi our weak leaders ba leaders abebembezi baitu na muno bano abaireho niba bayini babyebembeza nikyo bakozesa nikyo haboko bamanyire niko niyo ngeri yonka bakozesa kufuna akaruru ekimbaini kugamba kuhudikia hati ni bakiebembeza mukikaro kyo kukora abantu baito omuntu wakagadi nkugambira azwahire bagambira omurundi gunu tukwenda obuhereza kandi nyonka naziwa eke kintu ninkijumira muno abokuba twine norora take an example kya obuherezo obubyo twine nkairwaro lyetu lya Kagadi hospital embera mbi nogenda mu habakuzalira mu theater okusanga yakatabwaka nobwe kubenu delivery bed abakazi no delivery abakazi abazalira rero okusanga akatabwaka kyonka abantu abaroha bakwenda kuzara obuherezo obu bali bantu bakwingura no mu 10 actually on a daily basis tufuna na 50 abo kuba community ya Kagadi nkoto hata omuntu bwakuruga mu theater oba bamazi kuzara ebitabo habakubateka nabo in the whole hospital egyo Kagadi hospital semeli kuba referral hospital baititwe yeitu tukiali ha bageta yo center for kiali haire center kayikira kuba referral tekayiki no esemerira bokuba irwale rimazire nyowe irwaro nanye niho banzalire by the way baitu lihingwize nemyaka ana liona liri mu sore state mbera mbi kuba nogendo karura basaho baitu abakubyama haba kuikara nanka staff quarters zabasaho zibi muno genda mu ward zonyini na mbere omanyire ward habaho ward za mirundi ya 3 haroho zino za maternity then haroho omuntu buwo mazire kuzara haba kuteka then haroho banu orugire mu theater haba kuteka then haroho abahura abakazi na abaseija itwa haliti biroho obaka kuyira mu theater kiyoro abo kuba tizikumara kandi nazo tizikumara nazo zivi zikuru ezindi zikutonya ezindi ebisika no so kugamba bakabisiga itaka baitu no baitu mwebembezi mkikaro kyo kufaho obuhereza nkobo huo muntu namuletera muri kiri ekenganda kandi obo kugenda mu irware ebyo abantu abo kusanga yabanansi nabasaho enganda zona nizirimu tibasoroire ngo ba Ruganda nanka oba Ruganda nanka kandi no bugenda abarweire abo mu irwara abaliyo enganda zona zikozire ziriyo ito Kagadi hano era nakubaini nsaba wakundora saha zeno ito anka abanyakagadi twakubaine ntukozese kintu kienganda kwekurakuraniza atali kutwebaganizamu habokuba onobokuba no rubata nyongamba muna abantu no tukuba tugenda mu rugudo rwito rubinka kero kino njira teguhira motoka bwera asaba eja kwanza kukaguza ngo bazarulimiki kandi to Kagadi we are blessed nyongamba abantu to Kagadi we are blessed tuli ha level ya Dubai America habokuba tuinengana zingi mu Kagadi hano hokurora mu Kagadi hano hokurora
kumanya tuine enganda zingi n'abahindi tubaine n'abasomali tubaine Kagadi oshikenge baitu ate obutukuba ntugenda so abebembezi bano abacheke abatakwenda kukora abantu nyowe ninsaba baleke ebintu binu kandi nenyo abantu ba Kagadi abacheke abatito abakwenda kukyama nimbasaba nekisa nembabazi bambi mutabihulirize ebintu ebi habo kwati bikutuombeka na president ajumira muno ekitwakwesere secretarianism egyo president tabiyetaga abo kuba akimanyire really no bogana masomero gaitu tandikira mubegesa ebere itwe na tribe zone zirijo bakonjo batoro banyoro banyarwanda abachiga bona no bogenda mu bana habwaki iki kintu nibakikozesa muno haliwe toli mwana ozalirwe hanu yabwaki nibakikozesa muno against you no these are weak politicians nkugambi bano abandi abakweyendeza abakweyendeza oli nasera ndarabira honka baitu kandi tikikwiza gukora bukuba turubasire field intugirora na abantu bakimanyire eke kintu kibaho just politics obwire bwa karuru iwe linda na karuno bakumara kakoma saha zimu musahez tosono kuongero kakifura onyongero kure myaka ende yakozereke emyaka ende yokome izire ati nakuno Kagadi kuno bicho kino bekonde na Kagadi there's also a play of religion twinamu abo bumu abakatoliki biki religion era kintu kya madini ekyo kya madini kya madini nakyo tukine ngambi to Kagadi we are blessed Kagadi tuino mugisa abo kuba tuina madini gaingi tuina madini gano agaitwa gabulikiro then nituongeraho nenyikiriza yobo actually kuyo teba dini ebanyikiriza niko bangambiri kandi obwezo nizo zimanyirwe baitu tuinaina abandi aba abandi oba lero zino nzete tabaitu nazo ziriyo zikwiza nazo nyikiriza so baitu amadini bino byona it is politics ati omuntu wa baitu nabyo tibikwiza gukora mu karoro yabo kuba nobukya kuba politics okusanga for example naziwande mu Katoliki baitu kandi hitambero ngiyayo munyikiriza yobumu mu muzigiti munanka nkoraki ngiyayo mu barokole nkoraki ngiyayo no mba kristayo honyine ni nkoraki ngiyayo ati no sangoli mugenzi wange mu kristayo baitu kandi nawe no mba Katoliki na nkoraki naona ija ohona nawe nagiyayo bano abantu nabo bunka bano abantu baitu ba Kagadi ebyo byona babimanyire oyiro omuntu kinomu ni wakulenga okorora ngukano karanda byaho kutoze kiramura byaho baitu abantu bajwahire abantu ekintu kibakwenda kubagambira kiri lobbying your lobbying capacity or lobbying rota ati take an example hano mu Kagadi twine iteka lya Minister of Education niligamba at least buli sub county esemeri kubine secondary school ito mu Kagadi twine sub county asatu nezi na 5 but we only have 8 schools 8 secondary schools hasab county asatu na zinga asatu na 5 hati abantu ino ijano bagambira manyedini manyaruganda ati abantu niho bakwenda kubahudikiza okwo baleme kubagambira biri basemerire kukoraki amarwaro dora amarwaro sub county esemeri kubina at least health center 3 baiti tono manya hananka asatu nezi twinaho 13 obo nuichi 13 5 health center 2 ezibabingire kara hati bano abebembezi baitu the week leaders era nicyo kura nimbetera week leaders huba mukikaro kyo kutwara obwire kusobora abantu ebintu bino turabikora tuta hubo bakwenda kuleta biri kubabuzabuza baba divertingire kuri baitu abantu babyangire honorable abo takutura sazi na jagamba bona niko bakabaza tukabaha karuru nibachulera nibagenda
abantu bakagadde okubagumiza bona niko babaza baitu tikiri kituufu nyo ngamba muna abantu nosanga abazaire ninywe bamutata na mama baitu okuzaara ndi omwana wa brown ondi wa black ondi muraira ondi mugufu nyowe naziwa nkaija kukora abantu bakagati kandi ndi mugumu habokuba manyire lobbying manyire manifesto ya NRM ekekugamba hati bano abebembezi baitu bano hubo na manifesto ye kitebe tibagifaawo I think tibagikenga bokuba for example nkanye ego mpondera manifesto ya NRM baitu mu manifesto mu nanye nkayika nagamba kintuki ekinsobora kuhereza abantu ba omuntu wakagati basing on what a manifesto nei haye kya fo ekamodo nei haye bine bya president ikana na yegese bye bya bulikiro norora na yoleka minister bya mukama empunu obirole bye nkoko nanye nagamba naziwo bundara bamu abantu bange ati kuli kubasomesa konka no kubihondekera no nza kubibaha male kubikuha nkusomese oba mbanze nkusomese ngwe nkokezo bazurulira bati na bati abagenzi banga batali basiramu empunu bazurulira bati na bati nyongere mbikuhe ngambira abantu omwani na kokoa kandi ati omwani twaguta level hati tukyale nanka ba promoting nanka cuttings ezemyezi mukaga ni gwache ku enkurakurana niko turolo muntu okumubuildingira aho muhaire nkoko nawe bwarafune enkoko akazorera kurungi ejagura ekipande abyale bitoke zimuyambe hano mwana school fees yobo mwana arweire oba nawe wenyine ashobore kuba nasano kuno koyamaka naka business baitu mazima nororo mwebembezi ngwe na yeta wa NRM atasono kutekereza we na atekereza ye safulia ikwi hano bawo Julius wakauraga president Museveni na bazahe safulia ngo munkura akorana yakagadi hano safulia how is it connected not even related kwani mazimo muntu mama okweyeta na mama mama weine kuba no fahabana omanye gambo mama ko kimanyisa mama baitha ukigambo kiamani oine kuba ino mtima guli gwo kusasira ki ogwo buzaire honorable kike kikwawukaniza hali bala abandi bwesimbire nabo ati already bina kugambira nyowe kikunyahukanizaho ekintu ekyokubanza ndagamba ndi muntu w'abantu nyonye ndamuna abantu Julius kandi ekintu ekyakabiri mpondera muna amateeka hati ndi mukazi wa NRM nkwasire bendera ya NRM trust me nyine kondera amateka ga NRM kukira muno manifesto kandi manifesto nkagisoma kandi ninkyagisoma kurora kinu for example nkebe mbaini nkugambira sub county semeri kuba ineki ABCD parish semeri kuba ineki ABCD nyine kurora na following na hondereza enkora ya government akwa by the way president waitu Museveni nkumusima kandi muteka munektinisa habo kuba urwagambire jaja mazima akahikya jaja kwe kandi tata atwenda muno isenkurubana tutaire mu sente nyingi okure byona wealth creation PDM ne sente zonyine ezengudo biki azisindikane za masomero bayituzibura muhando anta onomba iningi tiaro omuntu wakuzifollowinga ati nyo naziwa ikenja ule kinyine nyine kuteka hesira nkarwana following aki habo kwa president Museveni aletezo projects zona zi PPM zifo ekamodo nazireta bato wesanga abantu bayitu obuhereza bunu batabufunira conference nizija abantu tibakuba sente za PDM zikuhebwa manya abantu bohaire ya sente biti ogumu muri mugwa MP kuri kuroreira projects zinu za government exactly iyo inabuli yokikururante sente zinu president bakuleta project nti wazirorerera anti zabaho mbantu batungwa ebintu ebyo ati umuntu wa MP
amazima bakwaire motoka bakuterire mu amafuta na sente za allowance bazikozireke butali bugayavu obanda agamba obutafayo obo omutima gwo kutagondeza manyaro no muntu nobo ino oli mwebembezi baito iniko tokwendeza abantu bawo tokwendeza nk'abantu abokura bakuleta ebya tribe na biki ebyo dini abo baino omutima gwoiko baitu mazima oine ebintu ebyona kike kikulema kuhondereza ebya government esindikira ground oba kike kikulema kwija mu bantu abo kamanya kinu na kinu tikirohole kangene nkisabe abo kuba tukuli gamba abandi ohura ne bajumya government nikyo mbaye ninkia gamba president wa Nsalayo iwe no gamba ngwa tibabituhaire tibiriyo baitu kanora mu neighborhood district says twetoro zibini iwe habwakyo yitwe tutabini butafai mutima gubi iko lya hamutima butafai wa abantu gamba obo bundi na busuma yange kurakurane arondo busuma no sanga yini babikwa mu kikaro kyo kubitayo ne mubyerira ne bikomo ku muhanda mu Uganda era kite kibadura bingire bona lebe kigamba ngo akaruru bakagura kandi bakayiba iwe habibiro inayoki ijukonga impine experience yelo gambiri banyibaga ebintu bibiri mu Uganda mu bitaha yes birimu baitu hati saha zinaziwa tindinga naziwa mpimbire bendera ya NRM so tokwiba naziwa okwiba NRM oteyebwa ngo na NRM endinga ekuli enyuma ekyo kemu ekya kabiri nyine experience ohurande bagamba rwatemerwe henjoka no baruro munywa ati kandi tikitinkomira honka mu primaries joeri nkaba challenginga mono bakalenga okwiba baitu ninkunira I mean ninkukakasa ebisaho byabo bakafana byo kandi abali babine abalese bisaho bya sente bakombeka Muhammad nabiki oli so na abandi no burwaito balengero kwiba tukabubanagisa ati no gira hali honko turaba era abantu bakagadi bankaguzaga muno bojo naziwa tukwakaruka yitu ne bakayiba hato tukakasizota ningamba munyesige kandi tikiri nike kyonka na abantu bakunkakasa kulinda akaruka nikyo ngambira naziwa ati ndi nyenga na abantu bakunkakasa twija katera tongere tukoleki mukalindi habo kuba abantu baboine ngo nikisuboka kandi by the way nekintu ekinde kinyegere mbintu bino akaruru nanka yoti kali habwa sente zonka omuntu wakuba kusimire na sente nozimuha nazirya akaruru nakana ziwa iwo kutiba kugamba honorable tulekerota bakumpa buha bakumpa bu ati joeri hano omuhagizi ampaire Bikira Maria gamba mwana wange akwebembere Bikira Maria ogota munaga na sazi n'umunsaho yangalimo okuba noenda ninsono kumukuyiramu akakuha Bikira Maria akwebembere anyebembere buli handa akagendaga then haro handi ho hikana gamba ite tukwenda senta abandi niwe kwata owa 10 owa 12 owa mutwaro genda ite tukugulira amafuta tumanyire naziwa toine tumanyiro sahano yesimba tumanyira akana kaito akanako niko banyeta nyondi muntu wabantu era nteirwe habantu tinteirwe hondi nkaba nabo hurango yaletwa nanka manya yagirwa nanga ono no wakumusindika ogu no wakumusindika ndo habo abantu bakagadi ijo eri mukatangira president Museveni na amani nkakuroina vibe akarubanzo kamusabidi owakundora ninkusima habo ha program ya Juliasen kandi ninkusaba nekisane embabazi tuhereze president Kaguta Museveni to wetu mwetakiki akole birungi abo kwe birungi abitukolire nkwijuko bwiro buntu kyasoma emotoka yakagadi wagiroraga hakacucu iguru betu ati tukagaruka mu chorus seminti amaizi twina amaizi Museveni akwasira abakazi
abakazi atuhire mu bicumbiro yadde n'abandi bakugezaho kutugarayo manya ne batwesa fulia tuchumbe tuli Vice President akugamba hapana mukaruga yoko niho kurora atwaire Vice President atwaire Speaker atwaire Prime Minister anu umwana we tukakumiro twine ba head teachers we have directors ba organizations ezikusinga biro binu so nanye naziwo bunde nakubere ndio kuninchumba baito kurora nguhambya yaki wa woman MP so nanye nikyo nkusabira president ebiro byokwezi 15 uko kubanza bayiraba leka tuhereze president akarura yongere kutukora bukuba tukurora aba youth centers aba youth byo tokuzuhuraga n'abakayikuru akabatekerezaho n'abahasente n'abakazi skilling centers ijwe ratongoize nazine zaba masaluni buli sector ajikwasireho UP schools nyona zibonanye nkasomera mu UP in pre UP school am a UP product More BCS so norora president really tubayi kumuha ekisanja n'ebindi bikwije birungi of course ngo kumanyire na Roma batagyombekere mu kiro kimu era nyo abantu bakagadi nkubasaba kandi nabuli nkasangwa nkibagambire ngo nebi byone bikyayangire habo butafwayo bobo mwebembezi ngubazaho mwebembezi wange umane mpi inyo mutume naziwo aja genda bibanje tukoleki tubifune ebintu byawo bitano byokwenda kubandirizawo bara uratamu parliament ebintu bitano ekintu kyo kubanza kiri ebya health nyine kumakinga sure nti Kagadi hano at least twafuna health center force as habo kwa Ministry of Health ekigamba buli constituency semeri kufunake health center for baiti to hano Kagadi titwine nek name then Kagadi hospital eri mumbera ambi nkwenda kurwana ho bakole at least they rehabilitate that hospital bagere no kugere vetinga huyo eri mumbera ambi Kagadi hospital ngokugirora right away from nkokumbagambire gebitabo byokuzaraho then amasomero abana betu abakusinga tebagenda mu masomero nkugambire twine sub counties asatu na 5 but we only have 8 schools in 8 sub counties ekikumanisa abantu betu abakusinga tebakorake tebagenda mu masomero hanyuma ekindi ekyakasatu enguudo ego president enguudo zino ezikutwara Kampala 40 highways zo zirungi baitu kandi twine enguudo zaitu za Muhoro cyaterekera ndeiga urugudoro bantu kabagira muno baro ikaliza mu budget baitu ningira umuntu wakwemera flow of parliament akarudefendinga taro kandi urugudo rwo mugaso habo kwa rukuconnectinga na Congo nogira Kagadi to biki byona tukuba bwayiga umanyi Congo bwayiga bona gold star so twino urugudo rundi rwa hano Isunga ukarabayo kuli Kabamba mpaka Apuyo oro naroro lyao kikwaya twino rundi urugudo hano obukuba no rugapacwa kusirimuka ukagenda iziti bugwara urugudo ukarabayo turukira kuli kikwaya ato engude zinazo tukuzenda mu chorus abo kwa niko zitwanguhe koraki ku connectinga ne bitweke bindi aliyo nabalimi abakuhiye byo buli mibingi uko then aroho na twine no bridges aroho aka bridge aka side za Rugashali no connectinga na izit kulimba refugees Kyangwali
egina yakube yamana okuba ati itwe tukunu mukimanyika gati tuwabalimi tuyine emmere nyingi baitu kandi abakyangwali osanga kandi batuli heyi we are by the way we are neighbors immediate neighbors baitu osanga emmere nibagiha handi kandi toito handi batudondora just abakusangwa abo transport means kuba ingudo titukusobora kwambuka just kutinde kisaru abantu bakakoraki bakaramba kagenda kule ate ekyo nakyo nkwenda kora ekintu kengudo then kyakana ekyakana amasanyarazi yes president akagatuha nikyo ngambire byayangire baitu gaina hamaini kandi omanye halaro byaro kuli gayo kandi mu byaro gawe kandi mukimanyire haro program ya government yataireho eyekaba 1 pole per house ege project ege nibenda abantu batunga amasanyarazi nibenda abantu baitite ito twabuliraga handi to witungugambira bebembezi baitu ajja na rural electrification abembezi baitu boti bakubifaho nibiturabaho nibigenda bitu kandi kikozireke so nyine kumekinga sure buli muntu oba mukyaro ba main wakoraki twine by the center bwa mani hata ronka ka center ku east baketa Kitemba it is a very big center baitu tibaine masanyarazi mukikenge so no yikaguza no gamba banu bakufereza government kandi no muntu wenyine wansi nibakora yamufereza omuntu waitu wabulikiro nawe ne bamufereza habo kuba kugegomba nasobora kugasasura tagafunire government ekora sente kuruga muri ito naite kozire then ekyamaizi mukagadi tuyine kizibu kyamaizi mukagadi ina amaizi gatapu tuyine amaizi gatapu tuyine baitu gali mu big centers bichweke bikusinga byona tigaliyo baitu naga galiyo twakubera at least boreholes ezindi bakazifezinga out eno emidimo baitu haro bichweka na mbere hatari ya the borehole nibakiyanywe bidiba nebisoro so abantu abo ogyayo nibakulirire nakuno huro chune no gamba ni hawo kwenda kutandikira ni hawo nyine kutandikira abo kwa mazima umuntu nagambira buli wiki ntugenda mu irwaro habo amazing biri hazi ya biki ntunywa nebisoro typhoid then aroho ekikusemba yo kintu kyakwe kyamukaga ku promoting talents bela kagadi kugambi we are blessed ito kagadi buli kimukiona nyongiro ra tuli alefa ya Dubai leka kinguranizi abo kuba omanyira abana iwa batwine hano abakusamba akapira baitu busaho wakubakwata mkono kandi twine academies mu Uganda ezisobora koraki na hano hoima titwino kitara baitu toli huro mwana wakuruga kagadi kandi twine talented boys and girls nyina munywani wange kuruga kuri shinankai aruga kuri shunga mutabrana hebwa kira hano talent ya mani sazi na Ethiopia kachangira Ethiopia rero so ati nyona ziwo bundagyayo ngugenda kongera mama ntikali kapira kunka hebya music abana kane bakoka kane bazina bagizire chai tomanyiro go mojo shine star no mundi obuzina bwingi kisonsogoro by the talent nike kikuru munno abasigazi baina talent kubakwata mkono talent aroka nakayisikika niwo gunawa akabayesimbire naito nanka bamwituka patra so ati nabandi baroba ingi so abana abo kuba nibafuna wako ba promotinga ngambire kagadi we are lucky bintu twine bintu bingi nyoka nkabuze kintu gonzota kibalizeho abebemezi bangi baberindi barwana kagadi betunge municipality mukyala town council kagadi deserves municipality abakwikinde akakigenzireho haroho nyowe kikunduma muno abana baitu aba dropping out of schools habwakiri amasomero gatito kandi tukura president weito wekitinisa ngo kungambitwa kagadi cyali abebembezi baitu okurora handi yo kwatereza skilling centers bakuze tabs skilling hub
skilling hub. So baititwe mukagadi tituzini ngwenda kukihondereza nikwe turole n'abana baitu bafunama akwatu n'abana abazeire hubo bonka abana baitu nabo bazeire babeta young mothers and fathers twine n'abandi abakazi aba youth abakusha kutunga emirimo yo mimitwe ne barabamu fine ta arugiremo hano amasomero baitu nasagenda bamusikiringa natunga umurimo kwengana abo kubati tufunire muno buzibu bwa basuma habo kusangwa abantu abanditse bayine emirimo so ati kuba abana nkabono boleka muri ebyo kusiba isoke kukola engoyi kandi omanyi nibyo bikuleta daily income abantu abakusinga bakubikora kukola ebizigo kukola emeza no atakozesa meza n'entebe nyigi so ekyo nakyo ngona nkitekeesira then obaire no bazaho municipality ya municipality tugietaga kagadi tukuzire kagadi muhoro tukuzire tukwetaga municipality abukuba tuli bakoto okurora districts ezindi zine sub counties musanju 11 is a district but it we have 36 sub counties kandes koto atali sub county actually yes 35 but we are supposed to have 36 sub counties. Yes, we are supposed to be having 36. Baito iro hende ya satu na mukaga tibakagira bize hatite tutwara 35. Haro hende enkoto muno so kuba government neturora mutwe elevating ekatwereza municipality na it is a big opportunity abukuba obuhereza bokongera kwijja haina abantu kandi naitwe abana baitu naitwe twenyini tukufuna emirimo habo kwachi kwa nikimanyisa tuine kufuna ba MPs abandi ba kau ba meya ba emirimo gyonyini neruga nkaha so kirungi muno actually kuba government neshitukora tukusima tukitangira moja kitandi kirogenzere mu parliament nja kitandi ka Israel na president of Israel akakibazaho no bakakimusaba bakakimusaba so we are hoping tujagifu abakutondera Kitara TV nyina naziwa magure tonno yakwatire narembendera kikaro kya Woman MP owenyamasaza yakagadi nkwenda kumusibura nkumusabe bigambo bya bikusembayo antumalire ntekanza yaitwene abakutorora inywena eziti Kitara TV owale ha Kitara TV omurungi mama na tata ninkusima habo kutobwire bwawe kandi ninkusaba nyowe nkanaziwa ninkusaba bayiraba kibanza okukubanza 15 ebiro 15 okukubanza omwaka ogukwija ogwa 2026 akaroro kahereza naziwa abo kwa naziwa ni umwana ayetegekere kubahereza abandi baketakana kaitu kwenda tuhure hari naziwa na nkusaba akaruru muliza wa Kitara TV nkusaba akaruru genda hali otikinge naziwa Museveni bas kwa naziwa yetegekere kubahereza no mutima gumu atakusorora nyoti nkwija kugenda muri ebyo nkwija kurora obuhereza bwahika omuntu afunire kyasoboyire kufuna kiki ekitutaine kandi tusemeri kufuna manye there is what they call entitlement bali obaraba kine district obwire obachwamu kukora district nibagamba oine kufuna kinu na kinu naziwa ngenda kuteka esira ndole district yeitu ebyesemeri kufuna nibyefunire
itwe mu district mazima tusemerire kuba twine health centers ibiri au kwa twine constituencies ibiri baitita twine nemu kandi iyo mayingo kimanyisa kuba ine nanka health center for obuhereza you know ina kuba ina ambulance ati to mukagadi tugirege takusa kumara district yona so nkubasaba abarungi munyesige okomena ziwa Margaret Rujumba toli bagobeza umwana wawe nyonka gamba ati ndiba mama toli ba mama ndi karandi mwana akana karungi akahulizi akabatuma nikagenda nikairuka nikaleta murinyo tugire kigambo cyugamba kugobeza kike kubagobeza bako ati nso kubagobeza ati kizibu muno kusanga omwana nagobeza omuzaire iwe mama usobora kugobeza omwana wawe baito omwana kora yagobeza mama kizibu kiba kihungu taba mwana obulire kandi webale muno honale bo bayino malire imali ari ekisigaire kandi atasigaire yoki abarungi bakagadi akaruruka naziwa ngubasaba akaruruka president Museveni kandi kubasaba akaruruka naziwa Margaret Rujumba April 15 oko kubanza olina mazinga ballot paper amazima titukabaire baiti barakarule bus oba iwe actually iyo bokaboine bus kikumara akarorwaho kange eri bus nyongo asirebendera ya NRM kasobona bus tikinga naziwa president bus president Museveni buhaburu akiki kandi cyo kumutumweta akoleberungu sajja wekikofira kale baitu kandi nubonora face ya woman mu face kuzoka kurunge kusmilinga kurunge nkenu niyo kome tezire zindi tizimanyire kale bebale muna baikane n'umutondera reka tutere no mutekanize zindi mwebale muno mbaye